Hello guys, majong buntag. For today's video guys, aho mong patanawon sa mong manukan. Sukan nagpuyo mi aning baklayon guys. Nagtry mi og buhi og manok guys. Nagdala akong bana guys og manok nga baji gikan sa ilaha, gikan sa bukid. Mao to guys, naupahan siya nya nangitlog og tirupon asin daghan. So nagkasanay na mong mga manok guys og mao na ni daghan na kayong piso. Mao lagi guys ang problema pud sa manok kay kas og lawg. Pero sagdi laman pud guys kay makakaon man pud ta og timpong ting ihaw. Kadaghan na mi nagaihaw ani guys kanang birthday celebration og kana sa nga time nga wala mi panudan. Mas lami man jud pud ning Bisaya nga manok guys kaysa atong boiler kay lain bitaw pud tong boiler kay mura bitaw hugaw tan-awon. Pero maluto arang kaon na. Bitaw guys, lami bitaw po dibuhi og manok basta kanang samot na kong lugar kayo buhian sa inyo ha. Wa man gud po lami guys kung natay bay niya watay mga binuhi sama ng manok, mga iro, ireng, ng mga mananapa guys makatabang jud nato na kanang manok kung wala tay sudan pwede ra ta mag-ihaw. Kanang iro guys, kusog kayo na makatabang nato kung pintahay naimuan makibotag na itaw sa gawas. Og pinakalas guys kanang ireng, kusog kayo na makatabang nato guys samot diri sa mua kay daghang kayo pagtok. Og diri na ko taman guys, ayo kalimot og subscribe and like and share sa akong YouTube channel.